Breaking news. The news is presented by His Excellency Professor Journalist Inge. Now the headlines. No water flow, no water in Tamale, said Ghana Water Company Limited. Now the news in details. According to history of just few days ago, the Ghana Water Company Limited is said to the general public that no water can flow in Tamale because the Nawuni water storage is full of capacity over the consumption of the machine. Now the news in Dagbale. La belle doncmpare tena onwea. Ni ti na wono wala nyela ban shigrin pempla za da one village one damp shingatan da jula potino ko dia ko mala kasu ke ka na wono yanu nu nyaran yemen diera boabra zo ogba haje ya haka ta papa sa ke tan ji an ko nyela dum potino yan dila machine shanga dum po batta ban yarama ka pato sma potino ko kwenta spa ko machine ma ka pompo ko nzan bana tamana de ba bi kwenta spa ka le ban yala ko ma woni yan di sheba to la ba wana kana Ghana Water Company ya na pala ni ku saka ba buar na bazang wota wana na to amma ni yeto ashelin da Ghana ta pa ban bala ka ba ku ka ban yan nan sha nto je ka kom to kana na zo na fu na be yan su la selo ka ta ba buam ko kwa ko kama sha sala na mi ma ka ta dang buam ti nan sha mpum til ko pa dia wo to la yel wana kana tinyala bang ko inda ba ngo zo sa ka na timen je ka zan jang tinyala bang yan zang yi samba na ka timen selo pa tu yo ta ka tinyanya ko ba ma ni pa ka na sha ma mi nan ka sa ma na da ba sham ka yon kom na ge wula ki yan nan nto ta ja go ma di nyala so yan su kom gino yan jang ma tang man za ya zang wa ta zang tai di kura ba wai sura ko ka na ba ta no sunna ka kwa kila to su ka le woni yelin wai yan nan tabata ci wo fara na la su ya kara wona to ai sulin na re dan palma yin to ban yan nan shampala lo zan nan jere bi mo sam kidi na won yi ku she tan ban kirle to ron zo tin ya ban yan zan ye to ai ma zan yi samba ne an tin nya bula ka solo mel ne ba zan mpa ka ba mi ya ka ba mi shi dan ka me ja don ku za la ba she ta san tin ya ko pa she din yan kana ni yan nan ba ha bula to aka ta san na ta san ta me ta man ma ko ko ni ya ko be kila da kan na kali ko na ko ko me be on ba ko ma be ko ko be mel kan ka be pa ro kura ante na na da ma da ayo ba ta ka betul pasal ko cuma betul yang mulai dan ko ni ko ti na Apa tu ira? Jangan tarik de paula. Sama tu. Antiram. Madu solo. Professor Injabon. Kami ada kat Kuala. Terus kalau kami itu masih banyak yang pulang ada lebih jauh yang mana mana yang nak kumpul koma kita tarik yo karena depannya bapak mati negara jual bakaran kasih orang dah berapa tahun kami rasa karpari itu mana komunike na wani jenya kan so ke ka fito lan yo machinery ke ka fito to ko na ami ko dan de nan kan yare an jira sa wala ke nan ne ko solo nta ami bare won paye taba yala ba ke shema shebnya la bam je katansi karngal la dabe ma karatu nan da pam torun zo da ma regional minister san ye nu pe ba ma pure ba ye nu sham kasal ko kul bon wanya rang ba diero ko be kile ba ngene no champion ta parla alwan le wala karkana yilan spana ponlan zang pare na yesol ma ha yilan ye ko she gba do na mane ki ba ngene no cham karla kana kasalo ma to nyuro fian yelanga ka yama kena je yela kapa salama nya ban pe zang tan kwanga taima
dimi zaha maa da pala binshaɣu din yɛn mali alaafee zaŋ ti confidence di zuɣu ti lahabaya maa ti yɛn zali shɛm bala kpɛŋŋo n yɛn niŋ ka ti gbihiri ka di ʒiɛla ʒiɛba kam na yiri nyaanga na ti nyɛ bin yɛn chɛ ka di paaya na ma ŋun chɛ ka lahabali ŋo paaya man ka bi booni his excellency professor so ŋun ka certificate amaa ka o yi gbaɣa silmiinsi apɛla ŋun ni tooi ŋmuɣiri faagi professor Nje naawuni ti zaham suma bye bye